I gdje se raja, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu, pošto je moj kanal nije tuđi. Evo baje, znači halo ljudino, znači ugrijalo je ovdje u ovoj prokletoj Njemačkoj ljudino. Ugrijalo je, hvala dragom Bogu. Imamo puni 29 stepeni, jedan dan, prvi dan ove godine. Da Bog sačuva. Da Bog sačuva, narod sad ma digo radi, alo. Ulice, znači gradilišta su po ulicama, ovo ono, znači katastrofa, alo. I da bi ja izbjegao ta gradilišta i to sve, ja ću za jedno 2 sedmice malo kući dol. A prije nešto to krenem, red bi bio da se malo audicija dovede u red što se tiče ulja i to sve. Malo sam prekrkao, moram priznat. Inače mijenjam na 10.000, ali sad sam već prešao od 14.000, moram priznat da to ono niđe veze što se mene tiče. Tako da sad idem evo kod Viktora, uzeo sam dijelove, uzeo sam ulje i filter za ulje, tamo imamo ovu filter kabine i ovo sam već usput mijenjao kako sam stigao, a pored toga svega sutra mi je godišnjica braka, kume, 7 godina sam s Minom i to sam u frci, znači ganjam poklon neki nešto, pa ćemo vidjeti kako ćemo to izvesti sve usput. I eto, uglavnom, ostanite sa mnom, pogledajte video i šta ću još reći, sad ćemo biti kod Viktora, pa eto, viđamo se tamo malo, ha? Narode, gledajte gdje sam stigao, evo Viktora, Zakalo. Halo, dobro den na moj kanal. Ok. Uglavnom, stigao sam kod Viktora, auto smo već parkirali, uspio sam mu iskriviti ovu ovdje šipku, jer sam se navalio čitavim autom na ovu šipku ovdje malo sa strane. Tako da smo mu već napravili malo štete, živili. Tako da smo mu već napravili malo štete, ali to nema veze. Uglavnom, evo malo smo ovdje raskopusali. Ulje je tu, filter je tu, kaciga je tu, sve je tu, znači sve smo spremni da mijenjamo ulje. Uglavnom bacimo se na posao, ide jedan brzi timelapse i onda je to otprilike. Idemo se sad baciti na posao i vidjet ćemo kakva je situacija dalje. Panorama ist offen, nicht ganz hoch. Gut, stopp. Mach immer, dass es klackt. Klack. What if this is all just a dream? Jes, vrelo ulje. Bruda. Da geht jetzt wieder zurück, der Strahl. Aha. So, halt fest. Давай я на это eine Stufe machen kann, locker. Warte, bis der dann klackt. Jetzt. Meister. Ja. Brauchst du Ölwechsel, Bruder? Meister. Sad se bacamo na filter. Treba mi ona krpa.
Raja, da se zahvalimo Viktoru jednom što smo zamijenili kod njega ulje. Hvala puno, Viktore. Zdravo. Želiš li pozdraviti Raju s YouTube-a? Zdravo. Zdarova. Eto ga, Raja, to je taj pozdrav. Od Viktora se odjavljujem, a sad mi idemo dalje pobjede zato što, mislim da sam vam spomenuo, idemo da pokupimo mini poklon za godišnjicu braka, a sad ćemo Viktora ostaviti da odmara, a mi idemo dalje. Uglavnom, ulje je novo, napisali smo čak i kad trebamo ponovo zamijeniti, tako da je sve tipi topi, hauba se zatvara i mi palimo dalje. Joj, majko draga, jesam čupav. Ljudi, predao sam staro ulje, jer ovdje je fazon, tam gdje kupiš ulje, ako sačuvaš račun, možeš da predaš staro ulje. Tako da sam ja iskoristio onaj kanister gdje je bilo novo ulje, pa bacio staro ulje i tako sam im predao. Što se tiče ulja i auta, to je sve gotovo. Napravo on neće stići, ali to nema veze. Mislim, unutra je čist, mislio sam sam svana, pošto smo eto malo ga čapkali, dirkali ovo ono. I sad, iskren da budem, letim da dignem koju novčanicu. Pošto sam joj našao taj poklon, to ću vam pokazati šta sam joj našao. I moram stići do pola 7 da budem tu. Imam vožnje neki Bruda 40 minuta, tako da sad je 10 do 6, a u pola 7 bi trebao biti tam. Da odmah krenem stigo bi, ali pošto moram sad da u banku završim to, da uzmem para, ne znam hoću stići. Čekaj da upali mikrofon, nisam upalio mikrofon, a postavio sam ga. I iskren da budem, nema znači semafora da me maši, znači svaki semafor je crven. Tako da nemam pojma da mi je to sve stići, mislim da će ovaj frajer biti malo razuman. Pa ću vam poslije objasniti šta sam kupio, što sam to kupio. I to je to. Ja mislim da će se obradovati. I eto. Uglavnom provozajte se sa mnom sad još to da pokupim i onda ćemo tu neđe i završiti ovaj video. Ali eto, ajde, ako vas interesuje da vidite šta ću joj uzeti, to je to. Uglavnom 7 godina, baja moje, 7 godina kako sam se s mojom minom, što bi rekao naš narod, uzuo. Tako da, moj partner kroz život. Dobri smo, slažemo se. Jarani smo pravi. Ljubav cvjeta. Eto, moja podrška, moj drug. I eto, nemam pojma šta još, moja ljubav, tako to. Mislim, ne koristim ja te takve riječi. Uglavnom, ja najviše volim da koristim moja podrška, moj drug, moj prijatelj. Moj najbolji jaran, ja drugog jarana ovdje nema. Tako da idem, evo me ovdje ima neke raje, odo dići para i onda odo to da pokupim. Pa ćemo vidjeti, to ćemo sve stići. Jarane moj. Jesi vidio baja? Kad mi je povezan na kameru, onda mi neće Apple CarPlay. Zato što je preko onoga interneta povezuje. Nemam pojma, ali evo, uglavnom sam stavio sad na telefon. Imam 27 minuta do tamo i 27 km. Tačno sam u 18:32 tam.
Tako da neću ići autoputem, ićemo sad ovim gore putem, ovim krivinama malo. Tamo malo da se provozamo. Evo ga, od 50 piše, a ja sve vrijeme vozim 60. To ćemo sada pokupimo. I aj malo se provozajte sa mnom, stavit ću vam možda malo one muzike u pozadini i stavit ću vam možda u timelapse ovo sad. Tako da ono, eto, normala. Normala, bro. I to je to. Ništa nam ne fali. Absolutely nothing. It was at this moment that he knew. He fucked up. Au. Bruda. Spala mi kamera bila. Uff. Okače sam vas bio na panoramu. Jes me presjeklo. Spao mi je mist filter. Sigurno je vam iza neđe. Aj, nema veze. Hajde, čus, vidimo s posle. Joj, gledaj ovog prizora, brude. Gledaj, smuć kroz ova drva. Meni je precool. Uglavnom, imamo još 18 minuta. I onda smo tu negdje. Išao sam ovim putem jednom, dva puta, ali ne sjećam se baš dobro. Baš ovaj Zintal vamo. Ali evo, uglavnom, imamo još 18 minuta i dobro idemo, kamera je spala, preživjela je, sve u redu. A ja sam se ukenio, da izvinete kad je spala. Nach links abbiegen, auf L3207 zu bleiben. Okej, alles klar, dogovoreno, curo. Nach links abbiegen, auf L3207 zu bleiben. Ovdje lijevo, okej, eno ga piše Zintal, 9 km. Dobri smo i brzi smo. S tim koliko sam stresa doživio s ovim padom kamere. Im Streckenverlauf 10 km folgen. Bolje da ne pričamo o tome. Uglavnom, to je to, ništa, palimo dalje i vidimo se uskoro. The next day. Raja, pošto sam vam zaboravio neki dan snimiti, što sam je uzeo to za godišnjicu, to je što možeš slušati ploče gramofonske. Uzeo sam je gramofon sa zvučnicima ovdje već ubačenim i eto, uglavnom, obradovala je se, svidjelo joj se, ima čak i Bluetooth, tako te neke zezancije možeš i slušalce ubaciti, tako da ono je dobro ispalo, svidjelo joj se i eto, nemam pojma što da vam još kažem. Uglavnom, super je stvarka, možeš ponijeti sa sobom gdje god hoš. I eto, od marke Lenko je, ili se kaže Lenčo ili Lenko, nemam pojma, uglavnom stvarka je vrh, meni se sviđa, ona je odmah pustila svoje pilote da sluša, tako da ono, precool. I Edgaraja, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam je se video svidio, ako jeste, subscribeajte se na kanal, lajkajte i šerajte video da Nana i Dede vide da je meni se izbacio novi video. A mi se vidimo u nekom od narednih videa, koji će biti najvjerojatnije iz Bosne ili u Bosni, ili ćemo se vidjeti u Bosni, ili ćemo se vidjeti u videu, ili tako to nebitno. Uglavnom, vidimo se idući put. Dotad čuvajte se, goodbye i peace. Yeah.